Sih kenduk rumah sao bisnes nó tak kerjaan. Misal ngi image salang itu nalun mendapat nilai bisnes no tak ni kerjaan segan. Apa ka pas kada ka segan. Tuma ong kuno ma kayo. Kayo tungkong iway sim altrumi. Itu tuh iway sim kaweng. Yang mahar ya saat kumpa langsung tadi ya. Bosan dia tuh. Lah, sungyo Islam sora. Apa nih kumpa sebenarnya ya. Langsung benar. Langsung lihat mai bisnes no. Kuno kayo kahat. Kapiang na kuno na. Kayo tuh. Long bi kayo. Ta kelman kan nang semat kanang baha kayo kahat mo. Hang ne ha. Sora. Kuno kayo, Pak. Mula pak. Belum lah. Dan bawa belum lah. Umda iba. Persang pan sawa tiksyukur ya sini stay. Mal wan customer. Orang ini Pak sawan sih. Meja dong ya. Cak belum kalau susah. No, badian bisingnya we kata kacing. Nostalgia belanya sih ya sama gaji.